Newer women are married 3 times in their lifetime. No. मलाई पनि पहिले त्यस्तै लाग्थ्यो सुन्दा रमाइलो पनि सुनिने But I realize we have been mistranslating our own roots for years. Here's the real story. पहिलो people call it बेल विवाह तर वास्तवमा it's a symbolic union with Lord Vishnu. यो संस्कार सती प्रथा र विधवामाथि हुने सामाजिक अत्याचारबाट छोरीहरूलाई बचाउन सुरु गरिएको थियो. Marrying an immortal god first, a newer woman technically remains non-widow her entire life. This was a brilliant move by our ancestors to protect women from sati tradition and the harsh social stigmas of widowhood. दोस्रो बारा. It is not सूर्यसँगको विवाह, गुफा or even सूर्य दर्शन. बारा is a 12 day seclusion जहाँ महिलाहरूले किशोरीहरूलाई शरीरमा आउने परिवर्तन, मानसिक स्वास्थ्य र समाजमा कसरी प्रस्तुत हुने भनेर शिक्षा दिन्छन् जसमा सूर्य भगवानको 12 दिनसम्म नित्य दर्शन नगरेकोले सूर्य दोष नलागोस् भनी सूर्य देवलाई पूजा गरिन्छ. तेस्रो इपा जसलाई शुभ विवाह पनि भनिन्छ. This is the only time a newer woman marries a mortal man. So let's stop saying newer women marry 3 times just because it sounds exotic. Let's know our roots and let's stop mistranslating our history.